guys, what's up? Tsunami diri sa San Anson karon. Maol mi diri unya sa taas. Mangita mi og sapatos, try na tong sulod diri sa San Anson. Lang San Anson Sports. Kuan na mo. Sa 539. Then so Timberland Diapon. Tas yung lapalapag yung gang lapalapan niya, nice kayo. Tignan. Timberland, it's so heavy. It's the heavy duty shoes. Ang price niya lang Heavy duty shoes, this is the one. 539. Nice kayong yung lapalapag lang. Kira mas nice pa ko. This one next, the brown one is the Timberland. I don't know. Timberland Diapon. Pero leather siya. Dito no? Nice kayo. Look. Original no? Orig ni siya. Wala siya price. Dito. Okay. Ano siya price? Wala gani. 539. Where? Pareha rin sila price. Pareha na siya. Okay. Next. 539. Wala siya price. Basta same lang ni sila. Ay same sila. Ay hindi rin. 539 mo tanan. That's all. Ay oo. Uy. Ano? Black. Kana ito naman nindutaging no. Ito. Cambodia. Made in Cambodia. Made in Cambodia na eh? Timberland. Made in where? Cambodia. Oh, Cambodia din eh. Ano siya? Bugat. Bogs. Kita ko ka. Timberland. Dala ka na ayos kayo. Made in Cambodia. 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 Made in Bangladesh. 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 Ah, Bangladesh din Timberland eh. Made in Bangladesh. Agay. Timberland oh. Aray. 539. Okay. Nabulungan ako. Kaning kuan. Unsa man ni? North Face. Timberland sa ta. Kini, unsa man ni? Ngano man ka? Nabulungan akong likod. Timberland. Leather shoes. Timberland, kung ganahan mo burangkol. Na burangkol. Topsiders. Topsider ni siya ang tawag. Ah, topsider. Ambot lang kung topsider, di basta burangkol ni siya. Oh. Pila price? Mga guys, kung naamoy mga Kalig-una no. pwede ni isagpa sa inyo. Pila price? Natin. Same lang. Oh, nice. Oh, lahit sa sanin no. Parihar, good. Ora na to. Wala eh. Orange Parihar. Parihar siya. 539. Same. Kinang dito boss. Parihar sa. Dila ay lahit ni. Colombia. Moro man na gagmay. Dito. Colombia na lang. Timberland. I got Timberland. Mo ni ang logo sa Timberland, okay? And this one is made in Indonesia. Made in Indonesia. May lahi man ni sila. May lahi no pa no. Pero wa siya ikuan. Why price? Wala. French fries rin. French fries. French fries. Northern. Kani ang Colombian nito. Colombia ba di ka? More si Timberland no. Oh, kani siya diri natin.
Mm. Kuha isa.